Awak ke tempat tu penuh dengan kuasa Tuhan. Kuasa Jia Tuhan jadi Tuhan. Kuasa Jia ti ngubah kami. Kuasa Jia Tuhan ti ngasuh kami semak Tuhan. Oh Tuhan, kami bersampai ke balam tinggi yang dalam lagu puji ngau sembah. Tu meh peperangan rohani kami. Kami nak takut muji Tuhan, laban Tuhan apai kami. Kami ngenduk ke diri ngagai Tuhan Tuhan. Jadi pir yang ti hidup ti babau rengut. Tuhan nya meh kedekak Tuhan. Sampai ke bala tidak tai dalam pejalai ke pagi tu awak kenuan ngiri yang sidak ya maka. Awak kenuan ti mai sidak datai kita ngau selamat. Semua orang ti nyembah Tuhan sari tu Tuhan. Semina nyembah Tuhan aja.
Terima kasih Jesus. Dalam nama Tuhan kami sampai. Amen. Mari kita baik lagu sembah dulu sebelum kita ngepun. Kita jaga hati kita. Haleluya. Labana la rindu ke dunia, ya kebuah ya meri anak tunggal ya, awak ke orang tiara hendak mati, tak tahu dia hidup di meruah. Sekali lagi. Labana la rindu ke dunia, ya kebuah ya meri anak tunggal ya, awak ke orang tiara hendak mati, tak tahu mulia hidup di meruah. Jesus buat memang lepas, kau penebus Mesia. Jesus Tuhan menjalai pembenar, kau penghidup. Nadai urang ulih datai, ragai hapai tindak oleh Tuhan sikus. Sekali lagi kita baik lagu tu ngawati kita dirindu. Lagu tu adalah jakut Tuhan, diambil dari John 3 ayat 16. Haleluya Jesus. Labanalah ta'ala rindu ke dunia, ya kebuah ya meri anak tunggal ya, awak ke orang tiara hendak mati, tak tahu limbang hidup di meruah. Jesus Tuhan berlepas, kau penebus Mesia. Jesus Tuhan menjalai pembenar, kau penghidup. Dadai urang ulih dadai, gagai abai tindak ulih nuansiku. Sekali lagi Jesus Tuhan memang lepas, kau penebus Mesia. Jesus Tuhan menjalai pembenar, kau
Haleluya. Haleluya. Amen. Jadi aram kita baik lagu puji kita sebenarnya kita bertabik jari ngakai pangan diri pada Jesus rindu kenuan. Jalan kita Jesus love you. Sudah. Jesus me roti penghidup sapa ngagaya hendak lapar. Jesus me matai tidur sapa ngagaya hendak aus. Jesus me raja semina Jesus semina Jesus, Jesus diberi penghidup. Hari subah dia tu belah bayar. Semina Jesus, Jesus Tuhanku hidup. Hari subah dia tu belah bayar. Jesus me roti penghidup. Amen. Amen. Warnanya aku sapa di misi hatiku. Jesus tetap ngiaku, ngiaku belamaya. Jesus tetap ngiaku, ngiaku belamaya. Tajak pun dunia berenyang, semua pangalannya makan.
tetap ngiyaku, ngiyaku belamaya. Jesus tetap ngiyaku, ngiyaku belamaya. Spina, Spina Jesus dikerindu dalam penghidupanku. Hidupku gak gaya, Jesus tetap ngiyaku, ngiyaku belamaya. Jesus tetap ngiyaku, ngiyaku belamaya. Warnanya aku, nama bisi hatiku. Jesus tetap ngiyaku, ngiyaku belamaya. Jesus tetap ngiyaku, ngiyaku belamaya. Tajak pendunia berenyang, semua pangalannya magang. Jesus tetap ngiyaku, ngiyaku belamaya. Jesus tetap ngiyaku, ngiyaku belamaya. Bina Jesus dikerindu dalam penghidupanku. Ku nyerah semuanya, penghidupku gak kaya. Jesus tetap ngiyaku, ngiyaku belamaya. Jesus tetap ngiyaku, ngiyaku belamaya. Amen. Amen. 9 buah Roh Kudus. Perindu, dua pengajar, tiga pemain, empat penglihat hati, lima penelam, enam pemadas, tujuh penalu, 8, 9 pemaruh hati naga.
berdiri. Satu pelindung, dua penaga, tiga penolong, empat dan hati, lima penelam, enam pemadas, tujuh penalur, lapan sembilan pemandu hati dan aku berdiri. Lapan sembilan pemandu hati dan aku berdiri. Lapan sembilan pemandu hati dan aku berdiri. Haleluya. Dalam kita ngagai lagu sembah kita. Haleluya. Haleluya. Aram kita baik lagu sembah kita. Jaga hati kita ngai Tuhan. Labanalah tala rindu ke dunia, ya kebuah yang beri anak tunggal ya. Awak ke urang tiara enda mati, tak boleh menghidup di meruang. Labanalah tala rindu ke dunia, yang kebuah yang beri anak tunggal ya. Awak ke urang tiara enda mati, tak tahu pun menghidup di meruang. Dadai ura oleh datai, kagai apa beda oleh nuansiku. Harap kita baik lagu tak sekali lagi. Haleluya. Labanalah tala rindu ke dunia, yang kebuah yang beri anak tunggal ya. Awak ke urang tiara enda mati, tak boleh
tunggal ya awak ke urang diharap hendak mati tak boleh menghidupi meruat Jesus Tuhan memang lepas kau menebus dan siap Jesus Tuhan menjalan kau benar kau berhidup Dadai urang ulih datai Ngagai apai Tidak ulih nuansiku Dadai urang ulih datai Ngagai apai Tidak ulih nuansiku Kasih Tuhan pakai sungai ngulu ke aku ngagai jalan pulai nama Tuhan Tuhan beri aku pengarai itu ke air mataku labur Kasih Tuhan pakai air sungai di gulu ke aku ngagai jalan pulai nama Tuhan Tuhan beri aku pengerai untuk ke air mataku labu keberai Puji Tuhan ku nyembah Tuhan pengasih Tuhan Tuhan majang ngeremai ku puji Tuhan ku nyembah Tuhan pengasih Tuhan Tuhan majang Pengasih Tuhan Tuhan pakai air sungai di gulu ke aku gagai jalan pulai nama Tuhan Tuhan beri aku pengerai itu ke air mataku labu keberai Tuhan Tuhan panjang remai ku puji
Pengasih Tuhan, Tuhan menjadatai. Pengasih Tuhan, Tuhan menjadatai. Kuasa Roh Kudus, olilil me maanutu, olilil me Roh Kudus, hidupku. Roh Kudus, olilil me maanutu, olilil me Roh Kudus, hidupku. Tanah dirangkai, endang haus ke air, bakatnya semangatku, haus kenuan Tuhan. Aku rindu selalu penantai nuan dalamku, nyuman kesemangatku, buai air mataku. Kuasa Roh Kudus, olilil me maanutu, olilil me Roh Kudus, hidupku. Kuasa Roh Kudus, olilil me maanutu, olilil me Roh Kudus, hidupku. Hidupku, olilil me kuasa Roh Kudus, olilil me maanutu, olilil me Roh Kudus, hidupku. Hidupku, hidupku. Haleluya, Pai. Tuhan datang ke dunia tu Tuhan, nyelamat ke kami. Tuhan, terima kasih lah Tuhan, terima kasih Tuhan cukup
pemanah Nuan Tuhan Yesus, pemanah Nuan ngagai kami Tuhan Yesus. Lepas perindu Nuan ti cukup dari berhenti Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih sekali lagi lepas Nuan beri jalai ngagai kami Tuhan. Nuan ngagai hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, dalam nama Yesus kami bersampai. Amen. Kita dekat beri pemerik. Selamat Hari Christmas, engkau tahun baru, ngagai semua panganku. Harap semua kita sama berlagaknya, sama-sama nyambut hari Tuhan ada. Angkat ke jari, angkat ke jari, ngajak semua anak kita dia wajah. Oh, oh, harap kita sama bersamping, indah semangat cituci. Minta semangat dituci, minta semangat dituci. Amen. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Adam kita sampai ke pemberi kita. Haleluya. Tuhan Allah telah kami titik juga Tuhan, kami memberi besar terima kasih Tuhan. Kawat ada beri nuan Tuhan, lalu ke peluang Tuhan kami uliah meri nama utai patut diberi kami Tuhan dalam penghidup kami Tuhan, nang iranya mimit, nang iranya mayo Tuhan, tang ya lebih hari semuanya Tuhan, hanya lebih maya kami meri nguati ti penuh ngapengaga hati ti penuh ngapengrindo Tuhan. Nyaman Tuhan utai ti pernian Tuhan dalam penghidup kami Tuhan, lalu setiap ku kami itu dah meri Tuhan baka pagi itu Tuhan, kami ke nuan terus maka setiap kami pia megang ngagai sida kena sempat meri baka pagi itu Tuhan, nuan terus berkat nuan terus mampai mengkan dalam penghidup kami Tuhan. Laban nuan me Tuhan kami ti penuh ngapengrindo, penuh ngapengasiat Tuhan, lalu kena me Tuhan setiap ikut kami Tuhan terus dekat ngereja, lalu ngena setiap pemberi tidak beri kami Tuhan dekat mulia ngumsai ke nama Tuhan, kami ke pemberi itu Tuhan mina dekat terus Tuhan ngangkat ke nama Tuhan nengah gereja atau nengah setiap ikut kami Tuhan, ngambil ke hari pemberi itu me Tuhan nama Tuhan dekat terus dimulia ke Tuhan. Tuhan Yesus kami nyerah semua tu ke jari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat sampai. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Berapa makai maga pagi itu. Oke, puji Tuhan. Aku minta kita diri baru. Diri kita tabik jari ngopangan diri. Tuhan berkatkan Tuhan. Amri selamat Christmas. Christmas nak lagi. Oke, puji Tuhan. Dah sempat tabik jari ngopangan diri tadi. Tabik jari ngopangan diri. Oke.
Okey, kita duduk. Okey, sekolah minggu, Sunday school. Biar kita sampai ke sidak dulu. Kamu sampai. Let us pray. God, oh God, Almighty Father, bless your children to know your teachings in this world and your resurrection from death to heaven. In Jesus' name, amen. Okey. Okey, kita ngelalu ke bala. Ti baru ngau kita kesari tu bala remiri. Okey, kejari yang menjadi anak menjadi Pastor Surya ngau menantu menyana. Baru kita baru nama gawak dito baji jadi inuna tambah baru inuna kita dito. Okey, jadi sudah sebilia dito. Okey, bisa bala bukai lagi ngau kita ke baru. Nih. Okey, selamat datang ke balati, selalu datang. Kita sama nyembah Tuhan. We welcome Pastor Ronnie and his wife. Thank you for the your time with us this morning. And malam kita bisa ngau ya sehari okey malam. Malam hari 5 ngau kemarin. Ajar. Jadi jakut Tuhan minggu with ours here.
money is also a problem, right? Tentu kita maga berunding belanjanya maga siti penanggul. If money wasn't a problem, what would you like for Christmas? Nanti kita nadai penanggul ba dari segi belanja, nama dekat dibeli kita ba hari Christmas. Would you like a car? Tentu kita dekat beli kereta. This is my dream car. To kereta idaman aku. When I started my university, I saw this car and said, wow, that's a car I would like to sit in one day. Maya aku berpun belajar di universiti aku muda kereta tu lalu aku tu kereta tu dikingin aku. This is a 20 model, Jadi model tu 2000 model, year 2000 model. tu model ke 2000 It's a Lamborghini Diabola. tu namanya Lamborghini Diabola. It comes in yellow and red, but I think the red one looks best. Jadi bisa dua colornya kuning atau merah, ya rindu kau warna merah. 20-year-old, this is 24-year-old car. It costs about 1.5 million ringgit. Jadi dalam ringgit kereta tu harga 1.5 million. Right? I can't afford that. Jadi aku nak boleh terbeli ke kereta tu. So I bought a small one. Jadi aku beli kereta mint aja. Maybe you all would like to have a bag. Tentu engkau kita megah dekat beli bag. This is LV Millionaire, it's called. Tu jenama brand LV. It's made, actually, if you're from Sri Amand, all right, you may consider this because this is pure crocodile skin. Nanti kita hari menua Seriaman tentu kita dekat beli lepas tu digagak hari kulit bayar. It's worth 4.5 million ringgit. Ya berharga nanti dalam ringgitnya 4.5 million. Can you imagine yourself carrying a 4.5 million handbag? Uliah kita medak dari pun ngemai bi harga 4.5 millionnya tadi. If you go to Chowkit Road, you may get a cheaper one. Nanti kita ngagai KL ba Jalai Chowkit, kita engkau boleh beli ke murah lagi. Okay, people who love fashion, this is it. Orang ti rindu bergaya, tau meh biak ti dekat sedaya. Oh, tu jam tangan. This is a watch. Jadi tu jam tangan It's worth US dollar 55 million. dalam dolarnya 55 million. Can you imagine wearing a $55 million watch? Uji kita yang bayang ke diri pun ngena jam harga tu. It's almost 55. It's almost 250 million ringgit. Dalam ringgitnya nyau dekat 200 million. 200 It's million like ringgit. wearing a house. Nya bakal kita itu ngemai beli rumah. But there are people buying this. Tang bisa orang beli jam tu. But we have to sit down and think carefully. Tang kita tentu dekat perlu duduk lalu berunding ke mana. In the world, or the marketing, the advertisement, Dalam dunia orang yang jual barang, orang yang marketingnya tadi, they tell you the more expensive the gift you give shows that you love the person more. orang yang ada ma age harga barang hadiah ti diberi kita yang age kawan kita nya nunjuk ke besar age pengirindo kita yang age orangnya. I was watching YouTube. Lalu aku muda YouTube, There was an advertisement lalu for, bisa siti iklan, it says from China, yeah? lalu iklan tu orang menua China. It says, if you are too embarrassed to give 200 or 300 yuan ang pao, Nanti nuanya malu meri 200 takut 300 yuan nya duit Cina. well, buy the child this set of toys. Sorry. Buy the child this set of toys. Beli anamitnya hari ke meri duitnya tadi. It shows you that people value, the world is telling us is how much you are worth. Tu nunjuk ke bekeni dunia kita itu ngengkah ke berapa nilai harga manusianya tadi. When Christmas becomes a competition of how much, Jadi ilmu maya Christmas tu lalu jadi pertandingan dini orangnya nunjuk ke berapa mayuh tadi di belanja sidaya. I think we are missing the whole point of Christmas. Jadi dia kitanya tadi lalu nak ingat ke nama arti sebenar Christmas tu.
If you look at Matthew chapter 6, verse 19, Nanti kita mendak buku Matthew bagi ke-6 ayat 19. we are reminded that our life should not be focused on collecting material things in this world. Jadi dalam buku Matthew tu ngingat ke kita awak ke penghidup kita itu hendak semina berundian ke utai ti bisi di dunia tu. It's not about how much. Inya ukai pasal berapa harga utainya. When we equate value of a person to material things, Lebih maya kita yang agak nilai siko bensianya sebaka ngau nilai barang. our focus has gone way wrong. Lalu perniang kita nya tadi udah lari ke bukai. In the Western country, Ba benua barat din, it's all about making profit. nya semua pasal ngagak untung magang. But Christmas wasn't meant for that. Tang Christmas ukai berundian ke pasal penguntung. As a Christians, we must reconsider what Christmas really means to us. Sebagai orang Kristen, kita mesti berundian ke nama arti keamatnya Christmas tu. Don't fall into the trap of the world. Anang kita tertipu ke pengingin dunia. We have to ask ourselves, Kita patut tanya dari empu, what then is the most precious gift that you really want? awak ke kita tanya dari empu, nama hadiah ti pemadu berga. Is it really a Lamborghini? Katanya kereta Lamborghini tadi, Is it a Louis Vuitton bag? tak ke bag jenama Louis Vuittonnya tadi. I hope not. Aku harap ukainya. I think we must go back and consider the true meaning of Christmas. Kita patut mendak baru nama arti kebenarnya Christmas tu. Some people will consider knowledge is important. Bisa orang berunding pedemunya utai ti pemadu berguna. Parents says, well, the best gift you can give me is you graduate with a bachelor degree. Bisa apa indai madah gabalanya hadiah ti pemadu mana boleh diberi nuan kakunya nuan graduate dari Is it university. knowledge very important? Kati penemunya utai ti cukup berguna. Or maybe achievements? Tak ke nama utai ti di kuliah kita. What you have achieved in your life? Nama utai ti udah dicapai kita dalam penghidup kita. Or maybe even status? Tak ke pasal kedudukan, tak ke pangkat. I remember many years ago I was watching, Petronas and all this company, they will produce these small little video clips when it comes near to Chinese New Year. Lalu aku ingat beberapa tahun ti lalu aku mendak situ video ti dekat Petronas. It was baru Cina makanya. the scene was at the old folks home where you have three ladies sitting down. Lalu dalam videonya mandang ke cerita pasal 3 ekor orang tuai ti duduk. One of them was saying, "Oh, my son, he's such an important person. He earns millions of dollars. Lalu siko Indo tuai Cina nya lalu nyebut anak akunya orang ti pangkat besar yang He's boleh very duit busy milion. person." Ia punya orang ti berjaya. Then the second person says, "Oh, my son is a well-known businessman. He got a lot of business all over the world." Lalu ini tuai keduanya tadi mandang anak akunya businessman ti berjaya, mayuh perniagaannya. And the third one just kept quiet. Dan Indo tuai ti ketiga yang tadi seminat dia jenuh aja. Remember, this is Chinese New Year, yeah? Kita ingat tu video pasal tahun baru Cina. Then they look at the third lady. Says, "Where's your son? What Hello. does your son do?" Sudah yang merdeng agak Indo tuai ti ketiga yang tadi ni anak nuan nama utai di kerja ya. He said, "Oh, my son is just a taxi driver." Indo tuai ti ketiganya nyebut anak aku seminat daripada taksi. And just as she said that, the son drove up in the taxi Lalu udah Indo tuanya nyebut bunyinya anak ai datang mai taksinya. and fetched the mother home for Chinese New Year. Lalu anak yang nyata tadi ngemai inaya pulai ke rumah nyambut tahun baru Cina. No matter how much or how great your achievements are, if you can't spend time with your family, what value is there? Nak ngira nama pun utai ti diuliah kita, tang nanti kita nalai masa bugulai ngurang bilik kita, nama guna utainya. If one day you are lying down in bed Nanti setiap hari lah kita semina garing-garing ba katil aja. and your time is coming to an end,
kita nyu sport kita nyu kapadam. What do you think you really want at that moment? Uji kita berundang nama utai ti dekat kita ba mayanya. Imagine just for one moment. Uji kita ngambil masa sekejap. Would you please tell the nurse, nurse, bring me my bank book. I want to see how much money I have before I go. Engkau kita ngangau Indonas lalu minta Indonas yang ngemai buku bank kita muda berapa mayuh duit bisa dalam bank kita. Do you think you'll be asking for your bank book? Kati nuannya tadi nanya minta buku bank nuan. We are not playing Monopoly. Kita yang kana ngerjau tanya. It's not at the end of the game of Monopoly who has the most property. Dia ukai bakal kita main monopolinya tadi. Kita ingat siapa paling mayuh harta. When you at your dying bed, would you be bring me all my degrees? I want to hold them as I die. Tak kau kita madah ambil semua CJ degree aku dekat mainnya sama aku mati. Would you be asking for all your degrees? Kati kita dekat minta ke semua pasal degree kitanya tadi. Or maybe he says, "Oh, I want all my trophies and all my achievement to surround me." Tak kau kita nyebut aku dekat semua pingat piala tikala diulih aku nya datai di engkah ngelingi aku. I think at that moment, all this have zero meaning. Engkau bamayanya tadi semua utanya tadi nadai erti maga. You know, the latest news in Malaysia, Bisa berita terkini bah menua kita Malaysia. Zain Dainuddin, you all know him, right? You all read about him? You heard about him? Zahid. Zain Dainuddin. Ya, Zaid. Zaid. Nemu sudah siapa nya? Daim Zainuddin. Daim Zainuddin. Yeah. Naim Zaid. Okay. Do you know he's really rich? Kita nemu ya tahu orang yang cukup kaya. Super rich. One of my member whose father works together with Daim. Bisa siko balaraban aku bekerja din kalau mulai kerja ngwa apai itu tadi. There's a company called Dai Bochi. Bisa sih company di kangau Dai Bochi. The factory is in Malacca. Lalu kilang sidanya ba Melaka. Bochi is my member's father. So Bochi nya apai ngagai balaraban kerja sida ya. Dai is Dain Zainuddin. Dai nya adalah nama keluarga sida ya. So they know each other way back. Lalu sida itu berkawarapan ngapangan diri. Do you see the last moment of his life? Lalu ba penghujung penghidup ya tu tadi It doesn't matter how much he has. nangira berapa mayuh tai ti bisi ya. He couldn't take it with him. Ya na ulih ngemai semua tanya pengau ya. So what then do you think would be the most important thing at that moment in your life? Lalu uji kita berunding nama tai ti madu berguna ba kita lebih maya kita pedih berkata. I'm going to tell you what I think would be the most important afterwards. Aku dekat madah ke kita nama tai ti But I madu. want to share with you this verse. Aku dekat maca ke kita hari buku Matthew tu. The Bible tells us Buku Kudus madah ke kita that where the treasure is, what is the most important thing in your life, there is your heart. Buku Kudus madah ke kita nama dini kita ngangkah utai ti madu berguna ba penghidup kita dia meh. So Hidup what kita do you tadi. think is the most important thing in your life, your treasure? Lalu nama utai ti madu berguna ba penghidup nuan. I will tell you that most often it is family. Aku madah ke kita selalu ya utai ti madu berguna tu enya ruang bilik kita. You hope that your last moment of your life, you have your family around you. Tentu nuannya ingin ke bah maya nuannya nyoka mati bala ruang bilik nuan bisi damping bugulai ngonuan. That's what is the most precious treasure that we ever possess. Nya me reta tai madu berga di kemisi It's kita. family. Enya ruang bilik kita. It's not the car, the watch, the house. Enya ukai kereta kita, jam kita, rumah kita. It's not the achievement and all the knowledge you may gain. Tak ko nama pencapaian kita, tak ko semua penemu tu di kemisi kita. It is simply to be with your family. Tang te gunanya tadi kita bugulai ngau ruang bilik kita. So sad in our world today because we have been bombarded to say that money.
cukup nusah kati ba kemaya hari tu kita meda bisi keluarga ti semina berunding ke duit aja. Sorry, that's a wrong typing. It's people. Awaknya bisi typo dia people nya. Okay, it is the people you love, but the world tell us no, it's money. Utai ti kebenarnya kita patut rindu kurang bilik tang dunia madah ke kita duitnya utai ti mado buku. What do we find? Lama utai di kuliah kita Very simple. We find that parents are so busy working that they neglect their children. utai ti di pedak kita nya bala apa indai bebenar amat bekerja sampai nak ingat ke balanya. We see that our desire for our children to achieve that we are willing to send them far away at a very young age. Rumahnya kita udah boleh semua utai kita dekat nganjung anak kita nya sekolah jauh. You know, one of the greatest problem churches face, not only in Malaysia but throughout the world, the problem that Asian churches face is what? Nemu kita nama masalah ti benua nyadi ba benua kita Malaysia atau benua Asia atau Is that there is growing number of elderly members in the church whose children are far away. nya mayu amat dia tu orang besar tuai ti udah berusianya tadi bala anak sidaya nare dia bugulai ngau sidaya dia jauh di benua bukai. That's a problem. Nya masalah ti bisi benua nyadi. Because everything we desire, we have to trade with something. Laban semua utai ti dikingin sidanya udah ditukar sidaya ngau utai bukai. You want more money? Sidaya ka mayu hage duit, You have to sacrifice time with your family. sidaya lalu nak merik masa bugulai ngau orang bilik sidaya. You want a great achievement? Sidaya dekat boleh kejayaan, We send them far away. sidaya nganjung anak sidaya sekolah jauh. So the world thinks and works very different. Lalu cara dunia atau berundingnya lain amat. So we have to think carefully. As we celebrate Christmas, what does it really mean to us? Lalu awak ke semua kita berunding ba maya hari Christmas tu nama utai tip mado benguna. You know, the most precious gift that you can ever give, I believe, is having time with your family. Aku ngasai ke utai tip mado benguna ti uliah tiga kita nya kita bugulai ngau orang bilik kita. The gift doesn't have to be expensive. Hadiahnya tahu na ibu hantu mahal amat. It's just, how to say, it's just a novelty. Utainya semina utai ti sementara aja. Yeah. But, you know, even the food, you don't have to have expensive 1,000 ringgit dinner. Lu maya kita makainya tadi engkau nantu ibu kita berkena ke kalau maya belanja. It's not about the food, it's about the fellowship, the time spent around the table where you can talk and share and Benar. laugh. Kebenarannya ukai pasal nama utai ti dempak kita tang ya pasal maya kita bergulai ngau diri menjadi ngau bala apa indai baru mah. So I hope this year when we celebrate Christmas, Lalu aku harap tahun tu album maya kita nyambut hari Christmas, that we learn to spend time with our family kita nya tadi meluangkan masa ngau and bala not keluarga get kita. and not get caught up with all these things that the world tells us. Lalu kita nak tertipu ke semua utai ti di pada dunia tu. Jesus, when he was born, he was in a small, quiet little shed. Album maya Tuhan Yesus ada ke dunia tu ya ada ba siti utai ti sunyi tempat ti There's no sunyi. big party. There's no big celebration. Nadai parti digagak orang, nadai orang datang ngerami pengada Jesus. The true picture was just Joseph, Mary, and the baby. Bab mayanya semina besi apa ya Joseph, Inaya Mary, kau Tuhan Yesus. Do you know the three wise men didn't arrive at the birth of Jesus? He came a couple of months later, a couple of weeks later. Nemu kita tiga ikut orang majusnya tadi, sida enak datai tekalanya album maya Jesus ada. Tang sida ya datai beberapa bulan udah Jesus ada. So it was a scene, Christmas was a scene of family. Lalu Christmas tu tadi nya mandang ke maya kita bulai ngoruang bilik. Relationship, that's what's important. Kawal kita ngoruang biliknya utai It ti is cukup a guna. time where if there was a broken relationship, that's the Toma- best time to mend those relationships.
Tome mayaya ti kita bisa na ngamati ngamayati ngopangan dire. Tome mayaya kita Do you membaiki know? semuanya. Do you know Christmas, the birth of Jesus, the intention was that? Nemu kita pengada Jesus tu tadi nya ya dekat ngebetul ke semua utainya. The intention of Jesus coming to earth was to mend broken relationship. Tuju Jesus ada ke dunia tu tadi labannya dekat memulihkan hubungan ti udah jahitnya tadi. It was meant to mend the relationship between a righteous God, a creator God, and the fallen sinful man. Tujuannya tadi Jesusnya ada tadi ia dekat memulihkan hubungan di antara Allah Taala ti tuci ngau manusia ti udah labuan It dalam dosa. Jesus wasn't born so that we can have parties and spend lots of money to buy things and so on and make some businessman rich. Jesus ada ke dunia ukai ngasuh kita yang agak pati ti besai malu meli mayah macam utai. But do you know Jesus, the birth of Jesus brought us three gifts. Three gifts. Okay, Jesus ada tadi besi tiga itu kunci ti perlu daripada kita. Right? These are things that God gave us. Tu me utai ti diberi Tuhan kepada kita. First and foremost, we must understand why. Why did God do that? Keterbaya kita mesti menemu nama kebuah Tuhan Yesus ngerjau utai tu. Why do you need to spend time with your family? Nama kebuah kita mesti duduk bergulai Why do you need kita. to restore broken relationship? Nama kebuah kita mesti memulihkan hubungan ti udah jahit tadi. Because of love. Nya semua laban pengerindu. Why did God wants to reconcile man to himself? Because of love. Nama kebuah Tuhan Yesusnya dekat ngemai pulai baru mensiati digagak ia nya John tadi labannya 3:16 pengerindu. begins with, "For God so loved the world." Ba John 3:16 madah laban Allah Taala balat rindu ke dunia. God desired to restore the relationship between God and man because God loves man. Pengingin Allah Taala nya tadi nya mai pulai baru hubungan di antara manusia dengan Allah Taala laban Tuhan nya rindu ke manusia. In Matthew chapter 1 verse 23, Ba Matthew 1 ayat ke-23 this was a proclamation of the birth of Jesus. tu nya site Jakob Nabi pasal pengada Tuhan Yesus. He says, one of the name of Jesus is he shall be called Emmanuel, God with us. Lalu namanya mesti disebut Immanuel, artinya Allah Taala bergulai ngau kita. You know how precious that is? Ketika kita uji kita berundang berga utainya. You won't know how precious that is until you have experienced what it means to be alone. Kita nak boleh ngasai ke berapa berga utainya sampai ke kita amat-amat. You can be in the midst of many people, but you can still be alone. Kita tahu bergulai ngamayong orang di sekeliling kita, dan kita agak ngasai ke nari ke diri empu aja. You don't know how precious that name is until you realize that your last moment on earth, there's no one around you. Kita nak boleh ngasai berapa berga namanya, datai ke maya kita semina ngasai dari empu ke diri aja, bab penghujung penghidup kita. You won't know how precious that name is until all your friends betrayed you and leaves you. Kita nak nemu berapa berga namanya tadi, datai ke maya dini semua bala kaban kita ninggal ke kita. The first gift Jesus gave is that I am with you. Hadiah terubah ti diberi Jesusnya tadi ianya Tuhannya bergulai ngau kita. That God will always be with us no matter what. Tuhannya selalu bisa bergulai ngau kita nang ngira nama utai tu nyadi. The loneliest road, God walks with us. Ba jalai ti sunyi dia Tuhan bisa ngau kita. The most lonely moment, God sits with us. Ba maya kita ngasai sunyi ke diri dia Tuhan bisa ngau kita. Because God loves us, God says, I am with you always till the end. Lawan Tuhannya tadi rindu ke kita, yang madah ke kita, yang selalu bergulai ngau kita, datai ba penghujung That's the dunia. first gift that God gave us. Nya hadiah ti pertama As ti we diberi Tuhan. celebrate Christmas, Bumaya kita nyambut hari we must Christmas, remember that we are never alone. kita mesti ingat kita nak kalak ke diri. That God is always with us. Laban Tuhannya selalu bisa ngau kita.
The second one Tadi keduanya is taken from Isaiah chapter 9 verse 6. diambil dari buku Isaiah 9 ayat 6. This is a prophecy. Isaiah prophesies about the birth of Jesus. Jadi tu Jakob bernabi hari Nabi Yesaya madah pasal pengada Tuhan And Yesus. one of the name that has been used is a Prince of Peace. Siti nama ti dikena madah ke pasal Tuhan Yesus nya tadi nya pasal Raja Pemain. We live in a world that's so chaotic nowadays. Kita dia ba dunia ti penuh dengan masalah. I don't know. I'm a father and I have 2 daughters. Aku tahu siko apai bisa dua ekor anak Indo. It's scary. Lalu tai tu selalu menakut ke aku. My daughter tells me, Dad, I'm gonna go alone to Lombok, Indonesia. Lalu anak Indo yang madah ya dekat berjalan ke diri agai siti kuno aba Indonesia jauh. I say, of all places, why Indonesia? Lalu ya madah ba mayuh menua nama ke bah mesti If Indonesia. you go, why do you have to go alone? Lalu nama ke bah mesti nurun ke diri empu. I said, oh, I'm going there to learn surfing. Anak Indo yang madah aku nurunkin beka belajar meluncurai. I said, do you know there may be sharks in the sea? Lalu aku madah ke anak aku engkau bisa ikan jeruang ba lautnya tadi. The other thing, my other daughter said, you know, Dad, my wish list, the things that I want to do. Lalu anak Indo aku madah tu me utai ti di dalam utai ti. I want to try parachuting out of a plane. Aku dekat nguji terjun dari bilun kena. I want to try bungee jumping. Aku dekat nguji bungee jumpingnya tadi. I say, look, can you do it after I'm no longer here? Lalu aku madah ke anak Indo aku uji nuan ngerja semau tanya udah aku naik ke dunia tu. But then, like I say, we commit them to the Lord and let the Lord deals with them. Tang udahnya kami bersampai lalu nyerah sira anak tu agak jari Tuhan. We go through life with a lot of anxieties, things that can be fearful. Kita berjalan dalam penghidup kita yang tengah mayuh macam utai tinggi rau kati kita. But as Christian, we have someone that we can go to. Dan sebagai orang Kristian, kita bisa siko orang ti selalu His name walai is kita. called Prince of Peace. Lalu nama ia disebut Raja Pemain. If you read the verse from John chapter 14 verse 27, Jadi kita baca buku John bagi 14 ayat 27. it says, peace I leave with you, my peace I give to you. Aku baca ke kita. Aku ninggal ke pemain bak kita, pemain aku diberi aku ngai kita. That's the second gift that Jesus gave us. Nya hadiah ti kedua ti diberi Tuhan. yang When ngai we kita. know Him, when we trust Him, when we approach Him, that's the kind of peace that Jesus gave us. Bung maya kita harap ke Tuhan Yesus, belum maya kita nyerah dari buang gaya. In the Tiga m- ya dekat mereka kita pemainnya. In the middle of a big storm, you can still experience peace. Ba maya utai ti benung carut amat kita boleh ngasai ke pemain In the Yesus. most dangerous situation, you can still find peace in Jesus Christ. Dalam masa utai ti benung bahaya amat kita boleh ngasai ke pemain Yesus. In the most anxious moment, God give peace. Dalam masa kita ngasai ke na ulih lagi dia Tuhan mereka kita pemain. A peace that we cannot explain, we don't understand. Pemain ti na ulih dijelaskan kita, na ulih difahami kita. That's a gift that Jesus gave us. Nya mi hadiah ti diberi Tuhan Yesus ke kita. The coming of Jesus bring with Him, Jesus bring with Him a peace that surpass all understanding. Penatai Yesus ke dunia tu tadi ngamai pemain ti melebihi semua penemu ti bisa ba dunia. He tell us, because of the peace of Jesus, we don't have to be afraid. Ya madah laban pemain ti datai Yesus kita tahu nibo hirau kau tai. We don't have to be troubled by what's ahead. Kita na ibu hirau nama te dekat nyadi di mua kita. We just need to trust Him. Kita semina mesti arab kaya. Only Jesus, in Jesus we can find that kind of peace. Semina dalam Jesus aja kita boleh ketemu ke pemain tu. Nowhere else. Narai no bukai. Have you experienced that peace? Ketika kalau kita ngasai ke pemain tu, Apart from being with you,
Jesus says, my peace I give to you. Ukai semina Jesus madah ya dekat bugulai ngau kita tang ya maga meri kita pemai ya. And then in John 10, second part. B. Dunia dalam buku John 10 ayat 10. I have come that you may have life and to have it in abundance. Uyam madah. Aku datai ngambil ke sidak boleh penghidup. Penghidup ti berlipat-lipat. Not just living, Bukan semina hidup kenyak aja. but to live an abundance life. Tapi kita mesti penghidup ti berlipat-lipat. A life that is full. Penghidup ti bisik semua utai. A life that is with purpose. Penghidup ti bisik tujuan. That's what Jesus brought with him. Nya utai ti baik Jesus bumaya datang ke dunia. I come that you may have life, Ya madah aku datai awak ke kita boleh penghidup. that you have it in abundance. Kalau awak kita boleh penghidup ti There are berlipat-lipat. so many people in this world today, Mayu orang di dunia kemaya hari tu they do not know Jesus. tidak nak nemu Jesus. They do not know what the future holds for them. Tidak nak nemu masa depan tidak ya. They are too afraid of the future. Lalu tidak takut kena mau teh dekat They are jadi di masa depan. uncertain about the future. Tidak narai kepastian pasal They masa don't even depan. have a purpose Tidak for narai their tujuan life. dalam penghidup. That's why one of the greatest problem we have in our society today are people who lepak. Lepak. Oleh Pak. Nya kebuah siti masalah di pedak kita kemaya hari tu. Mayu orangnya saya lipat. Because they do not know what to do, what they want. Lepas tidak nak nemu nama teh They, perlu dikerja they tidak. look at society and say, look, there's nothing for me. Tidak nyebut nanti utai ti boleh dikerja aku. When we come to know Jesus, Dan lebih maya kita datai ngala Tuhan Jesus. our life is filled with purpose. Hidup kita yang tadi penuh ngau tujuan. It's exciting. Hidupnya penuh ngau teti ngasuh gagal. There's so many things that we can do and enjoy doing. Mayu teti boleh dikerja kita ti boleh di gagak kita mari kita pengagal. You may not realize it, but God provides as well. Engkau kita nak boleh medak semua teh tu tang Tuhannya dia ke semua ya. I remember many years ago before I was married, Aku ingat beberapa tahun ti lama udah baru maya sedau ya kawin. and I was thinking of going to full time. Lalu aku berunding aku dekat melawan Tuhan sepenuh masa. I was working as a communication engineer. Aku bekerja dalam bidang komunikasi engineernya tadi. In those days, I was earning probably 6,000 to 8,000 ringgit a month. Bamayanya subah gaji aku yang dalam 6 ke 8,000 ringgit. Hey, single guy, 8,000, 6,000, 8,000, a lot of money, yeah. Mayanya agi bujang duitnya cukup mayuah. Then I decided, God called me to full time. Tang udahnya aku mutus hati dekat melawan Tuhan sepenuh masa. You know, my auntie in Singapore, my mother's sister, Lalu ibu ya, ianya menjadi indah ya, bak Singaporean. she scolded me. Yang nganu aku. Okay, she says, "Why are you so stupid? Nama nuan tu beli aman. You become pastor, you gonna starve. Nuan jadi pastor, nuan yang ada utai. You will not be able to afford the roof over your head. Nuan yang nak boleh terbeli ke nu diau derimpu. You waste your parents' money. Nuan tu ngayah ke duit apa yang dah tinjuk kula ke nuan. I have another person who commented, Bisi megak siku orang ti berjaka dengan aku. you know, if you become a pastor, Ti nuan jadi pastor. you'll live in an old broken down house. Nuan dekat diau ba rumah ti lama nyuka runtuh. You cannot even afford to buy food to feed a family. Lalu nuan megak nak boleh terbeli ke pemakai kena orang bilik nuan. You see, that's how the world thinks. Jadi nya meh cara dunia tu berunding. But Jesus says, I come that you may have life, Dan Tuhan Yesus nyebut aku datai beri kita penghidup. that you will live in abundance. Penghidup ti berlipat-lipat. You know, I may not have my Lamborghini Diabola, Lalu except aku the small one. aku nak naik kereta Lamborghini aku sebenarnya kereta Mir aja. I don't go around wearing
a condominium in my hand. Lalu aku nak berjalan ngemai jam ti regam berjuta tadi. But God has provided more than enough. Dan Tuhan selalu nyedia cukup hari utai ti diguna aku. You know, when my daughter was born, my older daughter, Lepas maya anak induk aku ti ketuainya ada, I was in MBTS Penang. aku benung belajar ba. So my first MBTS daughter Penang. is born in Penang. Lalu anak induk aku ti keterubahnya ada ba Penang. I got a insurance friend who came and talked to me. Lalu bisnis ko kawan aku ti nyual insurance datang bercakap dengan aku. He says, "Look, Ronnie, you know, you have to buy education insurance for your daughter." Lalu kawan tu madah gaya, nuan mesti beli insurans pelajaran ke anak nuan. I say, how much? Lalu ia nanya kawannya, How much do I need to buy? berapa patut dibeli So, aku? oh, by the time she grow up to go to university, she'll probably need 1 million ringgit. Lalu bang maya mansang besar datang ba hari uleh ngagai universiti yang kau berguna ke 1 million ringgit. So I was thinking, okay, let me think about that. Lalu udahnya ia nyangut, awak aku berunding kau tai tu dulu. In the seminary, I only get 600 ringgit. Bang maya belajar ba sekolah Injil tadi, allownya semina 600 ringgit. Pay for the school fee, Mayar pay for housing, not much left. mayar ke sekolah anak, mayar ke rumah, nanti mayuh lalu duit. How to afford an education insurance, especially one that has a value of 1 million? Jadi begini aku boleh terbeli ke insurans ti berga 1 juta ringgit. Tai tu nare masuk akal. I went back home. Aku pulai ke rumah, I cried. aku lalu nyaba. I told God, Aku madah ke Tuhan, Tuhan, you know, I come to serve you. dia tu aku udah milih melawan. I gave up what I had. Aku ngelengkap ke semua tadi If I was an engineer, I would be able to provide better for my child. Nanti aku lagi gawak bidang engineer, aku boleh meli semua tadi tu kan But as a aku. pastor, Dan sebagai pastor, probably not. engkau nak boleh. So I said, God, Aku kemadah Tuhan, I'm still committed to serve you. aku tetap lagi dekat melawan. But God, Tang Tuhan, don't let my daughter be deprived. anak ngelak kerana aku nyak dilengkap ke kenyak aja. Don't let her be deprived of what she needs because she's a pastor's daughter. Anak ngelak kiranya tadi nak boleh utai ti patut diulih ya laban dia nyak anak pastor. So I'm going to commit her to you, and I will commit myself to serve you. Lalu aku dekat nyerah ke anak atau ngajarin wan, biar mega aku nyerah ke diri aku empu. You know, God works in miracles. Lalu kita nemu Tuhan te aji ya. She is now 26 years old. Dia tahu anak aku nya berumur 26 tahun. She's now working. Dia udah bekerja. You know, I can't afford to send her to universities. Lalu aku tu nak tadi nak All tulis. private schools. Aku nak uliah nganjong ke universiti atau ke private sekolah. But God provided. Dan Tuhan ti nyedia ke semuanya. She got into matriculation. Anak tu tadi masuk ke The matrikulasi. government gave her allowance. Kerjaannya mereka sidaya allowance. She got into university. Ia masuk ke universiti. The government gave her allowance. Age kerajaannya mereka allowance. Okay? Plus, she got into the top university in Malaysia. Biar mereka anak tu masuk ke universiti ti top di menua Malaysia. She got into UM. Ia masuk ke UM And University she got Malaya. into the most expensive. She got into the most expensive course, which is medicine. Lalu ia ngambil bidang ti cukup maharnya tadi nya bidang perubatan. Everything covered by government. Lalu semua kos sekolah tu tadi government mayar magang. So, 26 years ago, Lalu 26 tahun ti lalu I prayed. aku bersampai 26 years later, 26 tahun I'm udahnya telling you aku madah ke kita. that God answered my prayer. Ya Tuhan nyawat sampai aku. Not only for my older daughter, Bukai semina ke anak induk aku ti but ketuai. also for my younger daughter. Dan mega anak induk aku ti biak. Both of them got into matric. Sedua ya belak masuk ke metrik. Both of them got into UM. Dua ya belak masuk belajar ba UM. Both of them graduated from medicine. Lalu sedua ya belak habis belajar ba bidang perubatan. And government gave them
all the scholarship for it. Lalu semua kos pembelajaran sekolah yang tadi ditanggung kerajaan magang. All glory to God. Puji Tuhan. So we must understand that when Jesus came for Christmas, Lalu kita mesti mengerti utai tu. He gave Apabila us Jesus three meri things. utai dalam Christmas, ia meri 2 ite utai. He gave us 3 things. Ia meri 3 ite utai. Fellowship, He will be with us always. Ianya ia dekat bergulai dengan kita belamaya. The peace that surpasses all understanding. Ianya ia dekat meri pemaya tidak boleh diperundiang ke kita. Life in abundance. Lalu ia dekat meri penghidup ti berlipat-lipat. That's a gift that Jesus gave us. Nya me hadiah ti diberi Tuhan ke That's kita. what God gave us on Christmas. Nya me utai ti diberi Tuhan ke kita maya hari Christmas. Let me see what is this one now. Not only that, the life in abundance doesn't stop on earth. Lebih harinya penghidup ti berlipat-lipatnya ukai semina di dunia tu aja. While we are on earth, we live a life that is full, Ba dunia tu kita hidup ke penghidup ti penuh begitu. but it continues beyond life. Tengok utai tu teka berterusan lebih That lagi dari penghidup. God gave us eternal life. Hanya Tuhan mari kita penghidup ti meruan. It's like you ask for a kanchu. Ask for a kanchu. Oh, ya maka kita ti minta kancil. And God gave you a Rolls Royce. Lalu Tuhan mari kita nanmu ku nyebut Rolls We Royce. think life is only about this earth. Ketika kita berunding penghidupnya semina utai di But dunia tu. when Jesus says that you may have life, that life goes all the way to eternity. Dan lepas maya Tuhan nyebut pasal penghidup, ia madah pasal penghidup. That's ti dekat why datai. we celebrate Christmas. Nya kebuah kita nyambut hari We Christmas. celebrate because we know on Christmas Day God's desire to reconcile us to Himself. Kita nyambut Christmas lepas kita nemu maya hari Christmas That Tuhan datang because akan of His memulihkan love for hubungan. us, Lepas pengerindu ia ke kita. that God will always be with us, irrespective of what's happening. Lepas Tuhan yang dekat selalu meruan bergulai dengan kita. And because He loves us, He says, I will give you my peace. Lepas Tuhan yang dekat bergulai dengan kita ya madah aku dekat meri kita And pemain. I will give you life in abundance. Aku dekat meri kita penghidup ti I berlipat-lipat. don't know about you, Aku nak nemu berkeni dengan kita. but this will be the reason why I will celebrate Dan Christmas. tok meh kebuah aku dekat nyambut hari Christmas. I do not know about you, Aku nak nemu berkeni bagi kita. but I will celebrate this with my family, Aku dekat nyambut Christmas tak bergulai dengan orang bilik aku. because that's what Christmas is all about. Banyak merti sebenarnya Christmas. If you have never experienced Jesus, Nanti kita sampai kalau ngasai ke pengerindu Tuhan Jesus. maybe this Christmas, this season is the best time for you to consider. May hari Christmas to meh masa ti paling mana lo kita ngasai ke utai tu. I hope Aku harap ke this year, tahun tu when you celebrate Christmas, bumaya kita nyambut Christmas, celebrate with your family. sambut ngau bara ruang bilik, Celebrate the fellowship with Jesus. bergulai dia orang bilik dengan Tuhan Celebrate the Jesus. peace that God has given Bergulai us. dalam pemaya Tuhan Jesus. Celebrate the life that God has given us. Ngerami ke penghidup ti berlipat-lipat ti diberi Tuhan. Let us pray. Harap kita bersampi. Father God, we want to thank you for your love for us. Tuhan kami beri terima kasih ke penghidup nuan ti We besar. ask, oh Lord, truly, oh Lord, this Christmas will be different. Tuhan kami minta awak ke Christmas tahun tu lain lagi hari tiku. That we will truly celebrate this Christmas because you are in our midst. Laban kami dekat nyambut Christmas, laban nuannya ti bisi ngau kami. That we will celebrate this Christmas sharing the joy that we have found in you. Christmas tu kami dekat nyambut berkongsi ngau orang pengelantang ti diterima Fellowship, kami hari the nuan. peace, and the life that is in you. Penghidup pemaya ti bergulai ngau nuan. We thank you Terima kasih. and we pray this in Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amen. Amen. Terima kasih Pastor Ronnie. Jadi cakap Tuhan
cukup mananar ngagai kita mesan ke hari Christmas. Yau kai ngenang pasal pemakai. Kadang kita terlalu fokus ngau tak kedirup tak ke pemakai. Kadang kita nak fokus ngagai ruang bilik. Kadang kita kiruah ngintu orang nah maya hari Christmas. Sampai kena ada masa bulai ngau bini, bulai ngau laki, bulai ngau anak. Kadang maya hari Christmas tu kai pi aja hari bukai, tang kita nekan ke hari Christmas. Kadang kita nak nemu dini luar kita nak mindah. Kadang kita nak tadi tesat dalam pejalai kita. Maya hari Christmas. Menyari tu ingat ke kita nama utai kepenting. Okay, nama utai te perlu dalam penghidup kita. Utai kedekat kita. Utai te perlu guna nar. Ngambil ke kita nya tadi nak limpang. Nak megak masau maya kita gulai nama kebuah hari itu cukup cuti diberi kita cuti tau ke Tuhan beri kita hari cuti ngambil kenuan gulai ngoderi sebilia maya hari Christmas. Kadang kita amat ibuah kiruah ngurang bukaya. Nemu kita semua bisa pengurangnya magang kita. Bamayanya anti anak kita nya kerja tempat bukain ka bamayanya kita ngangau ke sida. Datai inti sida oleh datai. Quality time. Maya hari Christmas. Jadi message menjadi lebuah maya kita fokus ngau family. Ya nak cukup nanti nadai bisi Tuhan baruang biliknya. Ya nak cukup nak lengkap nanti kita nak ngelalu ke Tuhan dalam ruang bilik kita. Lebuah maya kita nya tadi fokus ngagai family. Berguna benar kita bercerita ke Tuhan merekat ke ruang bilik kita. Ngau 3 perkara. Nama diingat ke kita 3 perkara. Pemerik ti cukup besar ngagai kita. Tuhan bisi ngau kita. Lebuh maya ruang biliknya tadi bisi Tuhan. Masuk campur dalam ruang bilik ya. Jesus bisi ngau kita. Ti kita nya ngasuh ruang bilik kita. Ngasuh Allah Taala dia dalam penghidup kita. Pemaya bisi dalam ruang bilik. Kita nak pergi berserekang, kita nak berkalut ke ngapangan diri bini, laki, menantu, mentua, anak, ucuk kita. Dia kita ngambil masa. Tu memang masa yang menjadi message kita keluarga ruang bilik, keluarga ti Arab ngau Tuhan. Ti Tuhan bisi ngau ruang bilik kita. Dia bisi penghidup ruang bilik kita. Jadi aku percaya jago Tuhan ke sarito merik 3 message. 3 pemerik ti cukup berarti benar. Ukai ti munyi kunya kereta ti berganya berjuta-juta nam. Ti ngasuh kita senang lantang. Ukai mega pengabang ti mayuh ngusuang nuan. Udahnya tadi pemakai ti mayuh di idang nuan. Semua tanya penting magang tang nama keperlu. Okay, nama keperlu semuanya penting magang-magang. Dan nama diperlu dalam ruang bilik kita. Jadi perundingan ke kita ngau dalam, pak aku cukup lengkap nanti bisa jaku Tuhan dia dalam ruang biliknya sampai. Ya amat manyo teh penting menjadi dan giga ti keperluan nuan. Ti tahun-tahun tau kita nyu kedatai bat tambah pengujung ya. Take fellowship ngau diri sebiliknya kurang. Anak no dadin menantu no dadin maya tu kita kangau kegiga hari sebedau bak maya hari Christmas tu oleh pulai ngau pangadiri. Jadi aku gereja kita fokus ngau family. Fokus ngau family ngelamat tu. Jadi tu meh maya kita ngangkat ke ruang bilik derempo. Amen. Amen. Jadi aku aja ingat ke menjadi tu dekat di baik kita. Jadi 21 hari bulan tau kita fokus ngau family ruang bilik kita KSBC. Okey, jadi ngarap ke kita semua ngau magang mbak mayanya kumbai kita Christmas steamboat. Okey. Jadi 21 kita datang di tu kira ke pukul 6 berengkah. Baik pemakai kita bergulai. Okey, jadi kumpulan sida setutung ngau disailmu jadi tuai rumah kita. Okey 21 dah ke 21.
Christmas steamboat kita gathering. Baik bala ti bedau nemu Tuhan, kaban belayan kita ada salah sama mayanya kita berkongsi ke keluarga besar kita ianya KSBC. Bisi hadiah surprise. Okay, kau nak nemu nama nak hadiah lah. Okay, jadi kena ke 21 pukul 6 dah berengkah kita ya pukul 6. Okay, badito ba KSBC, ba luar kita ngadu ke bakadadu kita suba. Okay, ni ke pemakai diasai ke baik kita ke berkongsi ke nama nada salah. Ti bisi bala bisi steamboat port baik au. Jadi awak kita sama binja periwak tahu masalah steamboat ukai semesti kita baka ba pasarnya. Periwak kuali itu baik. Nya ulia menjadi steamboat. Ini ana meliau baik tak kebise kena kita nyumai berama nyumai dito. Okay? Steamboat nya nama aja nya. Nama aja. Nama-nama tak kena boleh dikena kita nyumai periwak ke tekokanya hanya kena kita steamboat. Nah salah. Okey, jadi ana meli kalau iga. Okey, ingat kau 21 tinunda hari 6 to ya ka datai to. Pukul 6 dah datai itu udah kita habis tembuk kita gempuruk baru. Jadi minta bala ke bisi persembahan hari live group siti-siti sedia kita ni nemu suara terperlalai selalai kurang tahu ditemu bamayanya kita free sharing bamayanya kira free sharing lagu ke ngajat ke choir ke nikah bersampi ke nama-nama free. Okay, kita ramai dalam keluarga KSBC. Okay, tema kita the gift of God. Okay, pemberi Tuhan TBC bak kita berkongsi ke pemberi Tuhan. Okay, 25 Christmas service kita pukul 9. Okay, pukul 9:30 kita datai 9:30 engkau tunya ke kusung lah. Nada uras mihang. Okay, sebenarnya pukul 9 udah datai dito nyade balati ndak mindah ke nama kita bisa Christmas service. Sembiang hari Christmas 25 pukul 9 pagi, okay, 9:30 tu hari special tu. Okay, jadi kita ikat bisa ngumpul pemberi khas. Okay, special hari Christmas ngagai church building kita. Special offering. Okay, ngagai church building kita. Jadi kita sampai laban church building kita. Kita sampai bulan 3 nya nila kita ikat ngentak ke rumah gereja. Okay, jadi nyak target kita. Jadi Christmasnya tadi seed money. Okay, duit tu diberi kita iba mayanya kak ngepun kak. Laban pelaba aku nyau kak dia approve tu tadi Pak Sisko dah approve bangunan antik lain sampai situ dage. Okay, jadi bulan 3 engkanya bamaya AMC Sarawak Baptist Committee ngasuhnya bamaya AMC kita yang ngatur nama ngentak pecah tanah. Okay, pecah tanah. Jadi ialah bala komite berandau kenyak ngau dalam. Okay, perkawinan Amos ni Amos kita ngelala Amos terdiri di to. Ya kak betatul ya. Ya kak betatul 4 hari bulan. Mau betatul kita? Betatul. Ni Amos ni Amos. Hanya Amos hanya. Kita nang ngelala ya Amos tu sama gawak ke Tuhan. Begulai ngau Bahong Mission Board. Jani udah Jani. Ini Jani udah jadi tania. Oke, jadi puji Tuhan. Bah kapit sepaka nare kalak ngagai kapit udah bisa jalan besar. Jadi taukian ke sama sepaka makai semah. Tak belanja ke diri pia makai semah. Jadi bisa dan sepaka nadai ka pengawal ngagai kapit kita sampal lau naka uliah. Jadi nyukung menjadi kita Amos to kita itu nyukung hari KSBC dua jani kita nyukung sedua ya dalam pelayanan. Okay, dan pekerja kita di top. Okay, pelabaku nakanya gempuruk kita bisa ke announcement. Nari aram diri kita ya, aram diri. Thanks God, jadi ingat ke Tuhan tu bisa ngau kita. Aram sampai kita. Tuhan Yesus kami beri besar terima kasih ngagai nuan Tuhan. Jaku nuan ti madati kai ti pemberi bak mayari Christmas
Ngingat ke kami ruang bilik kami. Kami minta no masuk campur dalam ruang bilik. Setiap ruang bilik di Tuhan. Ngau semua balon nak ke ditu megas. Apa indai sida tahu ke dini luar. Tuhan beri ke kami. Beri ke kami hati nyerah ke diri empung ngagainuan ngawati tingasi taluk ngainuan. Semua utai nyadinya semuanya ketegal non magang. Penghidup kami Tuhan ti ditu semuanya ketegal non magang. Nuan ti jadi ke Tuhan ngaraja kami. Penuh kalah tala kami ngekuasa Roh Kudus Tuhan. Awak kami selalu mengingat ke Tuhan dalam penghidup kami. Baru ambil kami. Berkat ke Tuhan, keluarga ke ditu. Awak ke Tuhan tetap masuk campur dalam ruang bilik sida. Tuhan nak ninggal ke sida. Tuhan dekat beri pemaya. Lalu Tuhan dekat beri penghidup ngake kami. Pulai retu Tuhan mindari tu awak ke Tuhan terus. Mereka kami pengaga, mereka kami pengelantang. Pulai retu gunandar kami berkunci ke berita manah Tuhan. Ngau orang kebedau nemu Tuhan. Dalam nama Jesus aku bersampai. Amen. Amen. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua. Temu baru 21 hari 6. Oke, 21 tapi jaring pangan diri. Tuhan berkat. Amen. Selamat hari Christmas.